Mayong hapon. Ang atong ebanghelyo nagisgot kabahin sa usa ka leper or sanlahon nga nagpaayo kang Hesus. Ug giayo siya ni Hesus. Mga igsuon, kuyaw na nga sakit ang leprosy. Kusgan kaayo ang bakterya nga mukaon gyud sa imong mga unod. Mauna nga mga wala imong mga tudlo, imong ilong bisan dalunggan. Ikaduha, luoy ang ilang kahimtang sa una sa panahon ni Hesus. Tungod kay mahadlok ang mga tawo nga matakdan, mo nang ipalayo sila sa community. Layo ang ilang gipuy-an, rejected sila. Mga igsuon, mausab na ang sala. Mo nang niinitak na atong pamalandungan. Unsa nga mga sala nato karon, ang nikutkut pod, nikaon pod hinay-hinay sa kun unsa unta kita originally. Sama pananglit, sa una buutan ta, humble ta, pero karon nga nahimo na tang profesional, nakwartahan na ta, nahimo na tang hambugero, mapahitason. Ug ingon man, unsa pod nga mga butang ang nakapalayo na nato sa Ginoo ug sa atong pamilya. Sama pananglit, mga negosyante, mga ginikanan, basin ang atong trabaho, nakapalayo na nato sa Dios, dili na ta kasimba, dili na puta kabanding sa atong pamilya. Mga anak, ilabi na mga batan-on, basin ang atong mga barkada og bisyo, mga laag-laag, nakapalayo na pud nato sa atong pamilya. Mga igsuon, seryosohon ta nato ang pagtan-aw nato sa atong kamakasasala. Let us do battle with our own demons. Munang kung makasala manggaling ta, dawato nato, dili ta mangitag rason. Maunay gikinahanglan ni Lord. Dili ta matambalan kung dili ta magpatambal. Mga igsuon, isulti nato ang gisulti sa sanglahon diri sa ebanghelyo nga nakapaayo niya. Lord, kung buot ka, makaayo ka kanako. Ingon ana unta ang atong pagdawat sa atong pagkakita kung unsa ta. God bless you.